Good morning, guys. I was just at Talisay Lechon Food Park, and you know what? Oh, mana, you know what? Yun ta. Ang kilos inasal ron tag 800 na. Oh, 800. Nothing's cheap. But yeah, it's still worth it, of course, because where in the world can you have breakfast na lechon, di ba? So, mana, price update, but we're quite happy man sa Jeddah. Yeah. It's always gonna be satisfying din sa Talisay, but it's not surprising, di na surprising na makalipay gini na pagkaon dira. So kita rita. So it's early morning, guys. It's like 6:30. 6:30 in the morning. Up early for some lechon. But yeah, today we're just it's just a chill drive, and hopefully kung ano mo, what are your plans for the summer? Hopefully you have plans na for the summer ba, especially the one grown ups. Away lawat ang estudyante. Studies pa sila, but kabalan. So mana kung kuan ba, how's what's your plans? Diba? What are your plans for summer, for vacation, diba? Are you preparing for a summer body? Diba? Uy, by the way, bagong kuan, there was a study na about keto ba? Na ang keto kuno dili maka-prevent of mga cardiac arrest ba, kuya sa nabitana na kuan na kuan na kung long term tingin na keto tingin long term ka na magsigag fast na kana mag kausara ka mukhaon tingali nasa na pros tingali if you wanna lose weight, pero nasa na cons tingali. Sometimes yung lawas ba dili mo nasa ginay kuhaon, diba? Sometimes when we get benefits we also have to give up something, diba? Ma'am gina hindi mo na pwede kuan you get all the benefits without giving up something more. Paano yun lang, there's no such thing as free lunch, so diba kay kanang bang 16-8 na hindi ko na kuan based on the study, that particular study, but of course there's more study kanang sa mostly Americans man to. But yes, tanawon lang na nimo na tingali as a long term thing, hindi na maayo, but so one for a short term, di ba? Kanahan kang paniwang pa lose weight, pwede mo sa tinuod mo sa nadi ka mag fast for a long time, di ba? Pwede fast 40 ka adlaw, 40 dias. Di ba, even Ramadan for example, di ba, kuan man na dip na kanang fasting sa Muslims ba, that's like that fast, that's like that diet already. Di ba na kunari kuan pag sun kung nay adlaw di ba di sila mong kuan, that's 12 around 12-hour fast. Yeah, plus hindi nga 12 kayo usay matug man ka. So that's that's a kuan ang imong window ana from 5 to 5 to 10. So more like pa nagkuan, pero they don't do it like 1 year, di ba? Imagine na kuan ragyan ang saktura na it's itawag na dili 1 year mga kuan na ba, pila ra ka adlaw sa may taxi 1 month tingali ba ana ba. Samson yung mga tawhana guba mong dalan. Ang taxi driver kuan so anyway, the sun is up, so parang driving
against the light. So ano ba? Pero mga na, summer, mga daghan kay kuhan sa for example, kung taga Bohol ka, hapit na Mayo, so kasing nagplano ka mauli, mga na akong bilban ba doon sa mga taga Bohol ba, if you love, you know, kana mga fiesta, anahan ka mamistahay kag tripping ba, mukaon kag in someone's house, then natin kay Boholano Gene. But yeah, ang kuha na ba, mga Bol-anon, we love to have fiestas, diba? So happy na fiestas Bohol, kasi plano naman manguli, tigom-tigom na, but usay lang yun noon, kung taga-diha yun ka, mag-expect yun mga former silingan ba na kuhan ka, adunahan ka, para libre kag inom, diba? Pero manay nakalingaw diha sa probinsya ba, na mamuuli ng taga syudad, mag-andam sad ka, di ba? Painom, mamana, pero halos libre na gini mo pagkaon, nabi na mo pag-adto ni mo mura pag nag-ihaw yung mga baboy, mga asos doy, doing mga baboy, pero mao na ba? Wala, lingaw gid kay na panahon ni adto wala sa Mayo. And I think di lang na Bohol, I mean, ang nakanindot lang sa Bohol because sa Gunson man go there, it's like fiesta every day, but in places, in other places na say fiesta, di ba? Like even from Luzon to Mindanao, so fiesta is I think gibilin as sa itong mga Spanish conquistadores sa una ka na tradisyon ba. I don't know nga sa puro na Mayo sa Bohol bitaw, although di man tanan yun na lungsod na. For example, around our town Hagna, it's September 29 man, it's Fiestas September 29, the Archangels, San Miguel Arcangel na mo maybe sa inyong lugar, di ba? Pero ang mga barangay sa Hagna, even sitios na from March 1 to 31 yun na ay yung mga tanang santo ikuan, may uban yung mga tao na memorize yun lang sa pista na rin lupig pang birthday ba, duman ng mga pista, diba? Pero kita na-receive ko, di magkaiba sa syudad na pagdili kayo di kay kuan ba, mas festive ang pesta dito sa kuan. Maybe na sa Kalingawan nindot ang pesta Cebu ka ng sinulog, pero kung may tag sa kaon, di na mo gasto ka sa pagkaon mo. Dito sa ubang probinsya, hindi ka kinahanglan maggastos pagkaon, they'll take care of it, diba? Kami na bahala. Sulod pa, sometimes they even invite strangers. I don't know lang sa Tronake. Sa una mo gina yung tradisyon baka ng mga kapista, manawag na silang mga tao, panuod mo, pangaon mo dito sa mua. Pero na may uban yun na modern na sa di na mauna mo ni mamista, makiparty naman nun sa silingan. Sa una, unsaon naman mabugos yun mo panawag kay, imagine your whole barangay, let's say one street diha, everyone is celebrating the fiesta, tanan ninyo nagpakaon. So asa naman na, asa nagpagkakuan ba, asa tagbisita, nakita man tanan, nakita silingan ta, nagpista ta, diba? Ito mga silingan, usara ta kuan ba, usara ta ka community, nagpakaon ba gyud ang tanan. So obviously, diba? Obviously you wanna call strangers, but I don't know now kung depende sa ginas komunidad na kung dato nang uban sa doon na naghan man, because for one gani atong culture mausab sad kay usahay, awa na mga bata na dagko na
nagtrabaho na dali Cebu, na nagtrabaho na asa-asa ba. Di ba? Ni ampot ta abroad na, wala diha tagtungod. But yes, bibo gino ng pista. Hopefully we can highlight that kind of culture ba. Because fiestas are also also shows how hospitable Filipinos are, how festivals are different, how how a religious event brings people together, diba? It reflects our spirituality, our culture, diba? Our love for food, diba? Sa pista mo gawas ang mga lamig pagkaon, diba? Kana ang nakaninlingaw nakanindot. Hopefully hopefully ma-highlight ninyo kung kamo magpiesta mo or mamista mo, i-highlight na ikuan na to na ba, dapat i-promote na itong fiesta culture, diba? Sinig manguli mo pohon, mamista mo, and then it is the time that you can find some of our heirloom dishes, mga special na mga pagkaon na serve normally. Paggawas na mga pista, mga recipe ni Lola, di ba? Mga karaang recipe, mga desserts, mga kakanin, mga hamonada, di ba? The things that we do with pork, with a pig. There is Cebu, it's kind of lazy man, lechon man. So sa probinsya, karon na yung mga lechon na mansan, pero bihira na yung lechon, sayang kay baboy kung lechonon na, di ba? So, naiuban mag-ihaw baboy, and then they can make like 10 dishes out of it. Diba? Different parts, different kuan. Parang ganahan ako, I'm curious, ganahan ko this year, makapamista ko, and then kanang yung tinuod na namista ba, na naag ko daw when they make their food, the process, what they do with the pork, with the pig, diba? What will they do with a pig? Diba? Because I think in different parts of the Philippines, they have different kinds of treatments. Some different kinds of animals. So, say pig, goats, cow, carabao, chicken. Normal na mga chicken, pig. Pero usay kung mag-ihaw mo baboy ba, it shows that we don't waste different parts, and we don't waste parts. So we're like we're like nose to tail, and then you'll be surprised na how different sometimes the cuisine during the fiesta. Unsa ang ilang priority ba, like for example ang paa bao na, but in some himong hamonada, in some himong lang crispy pata, o diha magawas ang mga kuan ba kalaki, o di ba, ang mga karne mahimong ginamay nilapad, o di nga kuan na, especially like menudo. That's the version of menudo, the fiesta version of menudo. Nami ginamay, which is like cubes, nilapad, which is like bigger ones, like it's like more like, I don't know how they call it, nilapad. Basta ang ginamay is like cubes, ang nilapad would be like some more coin size pieces, diba? So different, but sometimes it's just tastes different, the same, looks the same. I mean, like orange tint with carrots and potato, but lahi ang what, diba? Lahi ang hiwa, malahi sa creeping. Nasa ginaling, of course, giniling, that's still a cousin of that. I mean, we're talking about the minced, so we're talking about how it's cut. So anyway, marag igutom naman noon ko sa itong story, but yeah, hopefully we can expound more about this fiesta thingy once we're in an actual fiesta. But kung na may fiesta sa inyo, let me know. When's the fiesta sa inyo? Amo itong sulgon. Bitaw, thank you so much for watching, guys, and I hope to see you na sad in our next mga lag-lag. Drive. Bye.